U sklopu polja info foruma postoji sistem za lakše praćenje interesantnih tema. Podešavanje ove opcije je jednostavno. Potrebno je otvoriti temu koja nam je interesantna i iznad teme sa desne strane stoji link Pratite. Klikom na ovaj link se otvara novi prozor sa dve opcije. Jedna je da se pored redovnog obaveštenja pošalje i dodatni info na e-mail adresu. To sa slanjem e-maila i nije baš najbolje rješenje. Sasvim je dovoljno da se informacija pojavi na forumu. Kada odaberete način na koji želite da primate obaveštenja, pojavit će vam se dodatni prozor na kome će pisati da su podešavanja sačuvana. Ovaj postupak ponovite za svaku temu koja vas zanima. Sam sistem radi tako da će se prilikom vaše sljedeće posjete pojaviti informacija o temama koje pratite, a u njima je neko od članova foruma nešto napisao novo. Znači, da biste pratili više tema koje su vama interesantne, potrebno je da u svakoj njih nađete link Pratite i ponovite postupak koji je prethodno prikazan. Ukoliko u nekoj temi više ne želite da dobijate informacije, dovoljno je da kliknete na link Ne prati koji se nalazi na istoj poziciji. Kada se sljedeći put prijavite na forum, u gornjem desnom uglu pored ikonice zvonceta će u crvenom polju stajati info o broju tema u kojima ima nekih novih poruka. Kada kliknete na tu ikonicu zvonceta, pojavit će se novi prozor sa kratkim prikazom u kojim sve temama ima novih poruka, a pred nju će biti i link Prikazati sve. Kada se na njega klikne, otvara se nova stranica sa dodatnim informacijama. Tu sa leve strane se nalazi i meni u sklopu koga je link Opšta podešavanja. Klikom na taj link se odlazi na stranu gdje se može izvršiti dodatno podešavanje o čemu sve želimo da budemo obaveštavani. Nama je sada zanimljiva opcija Odgovori u praćenoj temi. I time sada završavamo ovaj tutorial vezan za praćenje tema na polju info forumu.